1,5 Roman candle 8 shot membangunkan sahur di kampung, guys. Sahur mantap sekali. Kita nyalakan 1,9 membangunkan sahur, guys. Wah. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lego Gembul, channel pemercon duniawi. Pagi ini kita mau bangunin sahur pakai mercon Roman candle 1,9, 1,5 dan mini cake 80 shot 2 box. Seperti apa keseruannya? Seperti apa reaksinya, nanti warga akan bangun semua, guys. 1,9 nih bantre umum. Gak usah lama-lama, sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, share ke teman kalian. Request video apa selanjutnya tulis di kolom komentar. Langsung saja kita lihat, check it out. Jadi yang pertama nanti kita akan menyalakan 2 kardus mini cake sekaligus. Ini ada 81 shot, jadi dikalikan 2 162 langsung loro. Lalu kita menyalakan untuk pemanasan sebelum 1,9 kita nyalakan 1,5 8 shot Roman candle. Mantap, ini mesti langsung tanya apa itu, mama langsung masak. Dan yang terakhir ini nanti penutup nanti 8 shot 1,9 squeeze. Langsung saja kita nyalakan. Kita nyalakan 162 shot squeeze Cirolo. Kita lihat reaksinya. Mantap. Sahur, sahur, sahur ya. Mantap. Selanjutnya kita nyalakan 1,5. Ini ya. Sumbune nek loro engko kudu makan kabeh. Yes. Siap dinyalakan, guys. Dadek ini siji sik sumbune. Siap kita nyalakan squeeze. Saja kita nyalakan 1,5 Roman candle 8 shot membangunkan sahur di kampung, guys. Sahur mantap sekali, mantap sekali. Aura pakai
Sahur. Oke. Sahur. Sahur nana iki. Bangunin sahur pakai mercon. Oh. Mantap. Selanjutnya kita nyalakan 1,9 squi. Kita lihat ya reaksinya. Mantap. 1,9 siap dinyalakan. Squi kita nyalakan 1,9. Membangunkan sahur, guys. Oke, kita lihat reaksinya. Water nggak ini? Mantap. Sahur tertarik. Mantap, lur. Oke. Oh, ngeri ini. Sahur tenan iki. Wih. Mantap. Sahur. Ngeri ke water kan ini. Oke. Sahur tertarik nih. Mantap. Keren. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bangunkan sahur pakai mercon Roman Candle hari ini. Next video kita bangunkan sahur pakai mercon apa? Tulis di kolom komentar. Kita ramaikan terus pemerconan duniawi. See you, bye.